Valentia fie aha eye Super 24 TV. Yentena ha eme tobo nko na edrum bi say ya we get in touch with insightful people. More very powerful man. Our line no so sisi amenka sanche. Ono abeda no ho adi ye nyina anim no krom ha de Alhaji Mustafa Yakubu aka Jobless. Our homa no so e kuma sasante kotoko nsensem. Ya bo game no 11 games kotoko win 5 and wabo draw 5. Ena we lose baako. The general assessment and spiritually players no mu prepare and sensem ni nyina na ye beba wura ho. Na hello Jobless. Hello Blockman. Jobless what ye nka? Mitim nkapa. Aha. Yama wakwa baba Super 24 TV no so. YouTube and Facebook, TikTok nyina. Yeda se ani akonya ojama me na fa enso so me chia oni wa chiefo nyina ewo highway so. Me chia obibia. All right. Etiefo ejo so no ma fe on so. Oh yes, I need to pepe. Na no ena unua baako ekototo bomb bi super ogbondede ena obetutu bi ma no na etiefo ani ajepa ze wo de neto ne proper position. Insana tena uze nipa sana obe make judgment no. I was u calculate udi wa bi ne ye adwuma. Na wo ye fair o ma fair judgment. Absolutely. Nipa de ye ka se nipa nya boni. Obi bia was asiso abia no. Ije adwuma wo ye kura, wo ne wo yere kura edem kura no mistakes me ba. But ye timi hunu kwan ya fa so tutu no ma. Nti se obi di dwuma bi ala ododom bia no wo di dwuma bi. Na office adwuma di na wo di na enko ya e wo se wo kyera wa dwene ne hunu se dia wo ka na ye no kure. Yes. That in yes all the time bi na mimpe obi asika nne se wa approach ni se open sika na wa anya na o pese o di time bi wura na o di ko say anything ya bi eno no de yesa nya ne kwanso no nti se ye to be man no a senior man super bond de I say on wa calculate na bi ni nti ya say yam kwala no so no ya mani hunu se calculation na o ye no wa wrong calculation nti sanity. All right. And the enye super ansem maybe firm keke enti yanko and nsema e wopono so me ya sure so wonye happy because so far wetima ka say so good ana kotoko asante kotoko ye team ana beboa okay team for Blogman mi da sini sa akonya wi ojama mi happy there yenya happy. Of course. As I think also support the BNU or support the papa or very happy. If I kotoko you do my D and I say that saying your current performance in no. And so in the past 3 seasons you kotoko performance no. I do man you do. A coffin. Na say I do man you do me a coffin. Na kona a coffin no so no. You will say na saying you started and I share league in Sri Lanka performance no. Aye honey ho. Lanka aye. So I say no performance and I Ghanaian performance there okay But in say you know you say injury be a big go ama almost ama performance no conform. But e conform ni nyan so no e beta nyame ase wo no say I think I test your first defeat. Okay. Ewo Asante Kotoko. This season. But say who ka say ma fair judgment bia. Na o hwe pedigree a ewo Ghana Premier League ni modia. Nka obaka Asante Kotoko. Nka ba bia dia idie. Na ya bo be 10 matches so say 11 matches no. Na nka normal. But who hwe Asante Kotoko. Yeah. Ebia meta ka asem say Asante Kotoko na o sisi ano e di na nkrofo bi ebeji to ho no na edidi wo ho no. Yes. So acha se enti say wo hwe ni saa dia na je say enye kora enye a bit better. Ai so acha se enti Asante Kotoko e ka say happy ya enye happy kora not at all obi anu a o ya Asante Kotoko supporter samiri ya e ka say nyanji because performance no obo draw na wahye ba ko bi ni hyɛ ne kura no ayɛ den
Oh, draw no sukura na bi okura no a nipa no kwa na ye den. Na ye den. So, ye di mu saa na sisi Yakobo yani Basake Holy Stars. Wako lusu no. Yako lusu no. Nti performance de se enya na team ni ko ba bibia ye hu was enu no kwa na enkyerɛ sɛ gise was spiritual asɛ na wo sɛ team be lusu. Enu no wo technical eye, wo technical brain. Sɛ uhunu sɛ ba bia de ko ye de dia yi achia e ko hwe ase. Nti se antene no e be hwe ase. Nti sa na asante kotoko ne si no aye. Nti lusu we na ye lusu ye no. Sɛ wo hwe ana de bia metaka. So what I say metaka sɛ ade no chia no yehunu ne eka chia no yehunu ne eka but now your coach no be me school set the place na prepare of course absolutely and you know to me ni dia say ma fair judgment ya but me dia no aye no say eno no dia place na prepare no but me dia no na excuse sa excuse no eboa coach no at this material time insanity sa excuse no eno na obia ase obia ye din kakra because no kra players ukra players 30 na emu half epra onyoma be say sanity pepe nti eno no am say wo hwe me fa nko ayi kakra wo hwe ye foreign matches ya ye hwe kra no a anano Barcelona for some players ni prepare Real Madrid kwa so ball no so again no so see ni difference nyan yo nti football no who lose the papa kura wo pitch no so a masa a problem a sell plans a sell plans football is sanity because the papa ko e no ma good team a football no a onim ball no o jira pitch no so a say oya fa nipa be over be 5 kura ase onu ko anadwen no ya bro nipa be 5 so nti sai nipa no lose no a technical no we benya effect and the sanity pepe nti coach no am say wakeju window bi wanya baby yes minaso na wanya no ogina bibi so pan kanya saade agaba this time nka me sure say asante kotoko reaction no so kranka manfo ntwema no sanity pepe wonu say me die me fa hu say me papa ni coach no nti say oye papa me ka oye boni so a wa unia ketwa na ya ogina ne kon so free nura saa me say munya abutiro na ne ya ono akoma na ekuta no no support kotoko no ani kwara fa so bi hejuma no ye different anti media every baby a ti hu se min cheda mbelemu ni pa bebre because obi ani kwara fa so a na koma ekuta no no di support kotoko no so o se mi ka che o se mre bi kotoko no se man chema kuma mmienu amfa half an koto ba bibia fa kodi agro bi anya bibia ka kotoko ke samre komo kumi ko afri biasi yeah because current kotoko ya yennim no apart from yewura Mr. Kobilan Ponsa ba ya kotoko ni peja no ofri won kotoko na sa dumwa be sine atiaba fo yentimi cap ye fan say Africa competition yentimi mo bi papa bia but yewura Mr. Kobilan Ponsa tami uhunu say ya friend e betmensa no uhunu say yetimi ye consistency wa Africa ni yekoba eduru ba bi kura fa na kura timi bobobi anti team dia the more na unya consistency no na uko Africa no na utimi league no ena epeja utim no ena team ni peja but current kotoko yi dia enya me wonder say ananu your communication officer ya we lawyer o say football no kotoko ni say your body digi yani nti ko kan wo ye panyini na ko tena highway no so ko kasa sim we say your body digi yani ya na say kotoko ni enya de papa biasi yani so e kwa ye na say nyoma say nti say en fa ni say see I say efe no eno ma na o mutumi tutu ni ya kotoko me metima ka cho say now me na meka me as a honorable God bless na meka sasi mi kotoko so che efe na e wo ho no of course what I say kotoko ye bigger than efe and say efe no ntumi tutu no ma ya kotoko ye no pedigree ya duru say metima tutu ye no ma akoba Africa beto na say efe no ntumi tutu no ma ya ye metima ye say juma no of course so what I say of course and say ye fa ni say me ye fatun wa ma wa uko Spain na Real Madrid na Barcelona efe na omo hono omutimi interview omo yeah omutimi dictate for Madrid ne Barca omutimi dictate omo sati ase because omo de ombe kan final ese ye djuma because omo su na ma kro no ye den epeja omo na ma kro no gidi what I say omo na ma kro no football ye hwe enti se omo no ka se na o ti dia na se to mean say
football na yɛ no ntia sɛ bi ani tikotoko ne yɛ so kyɛ efe anti sɛ efe no ntimi ntoto no mayi ama Ghana Premier League no ntimi nya kra bɛhwɛ a kotoko yɛ duru sɛ yɛ betimi abɔ yɛ ho bra of course but e duru ba bia ana ma focus sɛ yɛ niska ana Ghana players ni ana den we this omo keka sa asem na na ɛyɛ mesre sɛ kotoko niska wana ka sɛ kotoko niska a good man yɛ wura nya kyekyere sa de soa wo sɛ kɔyɛ kotoko adwuma ɛnyɛ sa sɛ kotwa nipa ti fa nipa bra ba ɛnyɛ no football deɛ no deɛ difference abam kakra ni ayinsɛm no sɛ ayinsɛm a yɛ si wo hene sɛ kɔkɔtwa okuro so no ɛne football no difference kakra wo mu sɛ football no etimi kwati busia bɛ yɛ team ni yi of course so ataseɛ ɛma yɛtimi ɛde achieve sɛ kakra bɛ da hɔ na sɛ yɛnya trophies na team no kɔ soro na yɛgyegye yɛdi na yɛwura santiment so ɛfa ne tuma pa fra na yɛkɔtua kakra na yɛpɛ sɛ team no bɛkɔ fam saa na de bi asante kotoko ɛnkɔ yie de bi ne yɛte ho adan nti mpanimfoɔ na yɛde team no ɛma ɔmo no ɔmo ma ɔmo no so because idea na ɔmo de football no wɔ ha no ɛwɔ fam sɛ nyɛ saa nso a Saudi Arabia fo ni apɛ de ama ɔmo ana ɔwɔ bi asɛm ne kan Saudi Arabia fo yi ɔmo no football ɔmo kosua ɔmo te aseɛ ɔmo discussion nti sɛ nyɛ no a yɛwura yɛano sti so mani aso odi wada roma boa yɛn na team no yɛmpagya team no ne dɔɔso na sɛneɛ asante kotoko si gya akoma so no ahwɛ yɛ ne yɛde wu na trophy biara African trophy biara ne yɛhuni nti yɛwura ɔmo a yɛwura de team no ma ɔmo no ayɛdeɛ sɛ kuta ɔmo a ɔmo deɛ football no ɛwɔ fam ɛnyɛ football adane business a business a business adane business football is a big business nti no ɔsi yɛhwɛ hɔ ne yɛyɛ ne yie sana tie ɔka no mato ase paa ɔsi yɛhwɛ hɔ ne yɛsɛ hwɛ hɔ ne yɛyɛ ne yie woka sɛ berɛ bi yɛdidi nkɔmmɔ bebree plans ne deɛ ɛbi wɔ hɔ ya yɛde bɛyɛ kɔtɔkɔ no na sɛ yɛwura makwan a plans ne deɛ ɔmo a ɔbɛtumi ayɛ kɔtɔkɔ no ama kɔtɔkɔ no apagya ɛkyɛn kane no kura no wɔ hɔ nti sɛ meyɛ example ama wa remember dere ɛfiri 2000 yi bɛn cap dodoɔ sɛ na ɔmagye so ɔmagye bebrebe ɛnso ɔmagye ɔmo gyin dadaada nso up to now ɔmo da so gyigyin no cause football no ɛdane a na wadane ho bebrebe no ɛwɔ sɛ yɛ so no yɛtɛn ne yɛ football style life of style a yɛde yɛ football wɔ ha no yɛtane no koraa na asante kɔtɔkɔ bɛyɛ ka bɛhwɛ of course saa na teɛ of course yɛndane ne saa deɛ a ne yɛtete ABCD nim na obi so bɛmfiri baabi aba abɛyɛ team ne yi ama yɛn na yɛbɛsa ata no deɛ a ɛneɛ ɛmmoa yɛbɛtena ABCD mu saa yɛnkɔ yɛ nim nti sɛ mekasi so a asɛm a yɛ communication officer bɛka sɛ football ne ɛbɔ gyegye yɛni wɔ Ghana ha no wɔnka sɛ nano kɔkɔtoa na mmom football no so ɔnim yɛ a wɔn deɛ ɔmo mpɛ baabi nyina na nipa ɔmo bɛtumi ayɛ kɔtɔkɔ ne yie ɔmo mmra ɔmo bɛyɛ ma yɛ asɔ na football no ɛnyɛ sɛ yɛbɛbobɔ agyegye yɛni kɛkɛ wɔ ha no serious business serious business nti sɛ n'asɛm na ɔka no kora no sɛ yɛ saa mpa na sɛ kɔtɔkɔfoɔ ɔmo ani gye anaa ani gye ne ba yɛmbusa no nti na kyerɛ sɛ wɔnim deɛ ɔka no nti yɛwɔ mu no okay God bless on the physical aspect no what address a whole lot of issue na mreka krea kai no mepɛ sɛ wo de bɛhwɛ spiritually so ama me because Ghana ha no football na ayɛ no akɛsefoɔ sɛ yɛ mframa ene wom nti wontimi nyi spiritualism emfiri ball no na no mete sɛ na wutu nua nketewa ne fo donzo ba ye onhu so kwabi poku obeka sɛ ɔno so wɔ excuse kakra sɛ wɔ free injury donzo particularly any asante kotoko particularly spiritually ɛdeɛ na club ne nyɛ na ebi nka players no nso bi yɛ spiritually ɛdeɛ na wɔsɔ ɔmo yɛ because ɔmo gya bɔɔl no na ɔmo ba ɛnhyɛ ahome keka bia o nti for spiritual direction ne man na ɔmo tie okay sɛ meto yɛn nyinaa yɛ fodi a anaasɛ meka spiritualism anaasɛ spiritual aspect a gabi biara ni hɔ a sɛ wogye dwumadie papa biara bonsam so ani hɔ bi ade biara yɛyɛ biara yɛne bonsam nanam yes so ata sɛ but
again you better tell you who people sama kwan me de me kramoni me prayers 5 times a day eba me starting one matching now my 5 times I am matching no my awia mi no my nyira so mi no na me gakoda but Yakupon say oboa the wedding oboa ne ho so what I say because nyame na kasa nim say sa no ma nyana wabaka ye ho e wiase bet wa kire ye kwan so say ye mfa so na ye timi ndi ye ho fi o mo nsam ana fa ko a ye hia giduma die bia no ye fa ne say kotoko players no so mo ye 40 ya ye ka hu say 40 no o mo nya ntimi nya abofo e ye dia abo sam bi frem of course because obi no onu oba no bona obebo no nya ne na nani hwe ye obi bolo na nani ba bi piam na wajai ni dia na obebo no na oye ni nua so atase enti de mesra ni say wa kotoko be mo akonya say o to di aba kotoko ni bia no ka hu ni say eya busum kase bi pa ni si wono a wo ko akohyase because you wura de bia o ka o se ni tin ni ya busum o ba na sum ni ya o benefit nemum ubana wa sum ni nsu dia ane wa ujejiriji yes enti kotoko na ho no so omo mo ba mu nyina ba jiji di ni nyana nyesa e ka se be to mo ba kotoko no a wo sorry fi no fan bag na no betira kotoko se wo bo ya bi wa bo no ho ban ba mi mi ka mo ni mi ahumba bo no ya nka fo ya wo se ni esi bo ya ho ban fa e fa spiritualism ho so what I say aha enti I was say before that you know Obokotokono, onim se obopo sampa yin o sapa kotokono bi nso o sa da gusu bompa ye se be ya sa no ma we nyina no wono ebi me pu okotoko because se o fa ni tra so okotoko tra a problem won't me and the players na e prepare no media me nka se obi na eye obi but e so ohunu se obi so betima yawo e so ohunu players na so obi so ma bi no yanka so bi wo ya wo ye wo but e so ohunu se obi so betima yawo enti o ba no e wo se ohunu se position na wo bo no woni ni percent na e bo enti ka hunu se ni ba no betena dem wo bo mpa ye enti wo so wa fa ne tra na oba be bo ana yes so what I say ni ba no be bo mpa ye se ya mi man in conquer position no na wo tena bench ana wo so sorry ya no so mo mpa ye bia ana wo so dia wo sorry ya wo ko lazy go to ba be bo ti di obo mpa ye no ni mpa ye no be ye adwuma okay so what I say enti kotokono competition so no bo sam so di no awuram enti wo ba mem na kotokofo nka se odi so no na di ko mpa ye bo e se wo so sorry mpa ye bo bi na odi wo to so ansa na wo kotokono individual prayers na okay individual prayers na make no e se odi wo jije yi ansa na wo be bo we work kotokono edwini supporters ya o bebrebe se olusumafia no ho betre no enti ya o se okope kwa yo fa so a o bo mpa ye ma musumatima se na wo no so no o mo mpa ye se o subetima se na wo so de o so na okoda enti spiritualism ni de na bia ifa hia bia e di djuma di bia no e bi wo ho enti media de metima to wo mu funu se kotoko ye mo bo ni trasa okay ye mo bo ni trasa okay na wo se wodi hu jija nyame na wo se wodi hu jija nyame especially ade ba ko a e boa place pa no e sra yi omuta ni sra omu sam ngo omu nyi sra ha won ai omu nyi sra pa omu sam ngo okay what I say enu say me kai say a protection ni bi na obo ye fa ni say no fa kwa so what I say me train no say on dia utimi nya hwe wo dia ma wo sam ngo ta isra ha ono aka tem say senior o say yes na popo e wo ho because oku say no ma fa yes o ya eboa so what I say ai that ni pa so menya mo botoro bojo uko ko fo yo kakra no aba mala yo kakra ano de nye no aba yo su kakra abi uka we sa wonim dia wo hwe no biasa ano kra no in the physical realm no kra no some do physical realm na wi asesa wo ye bibia na wo ye no inconsistent a okoso ha kakra no abeso ha kakra ade na wo ye na enye successful onze hana wo kwa so
Sana tie pepepe. The no crowd apply in both physical and the spiritual realms. And then more as all kinds spiritual realms in the Saturday night tomorrow. Who you training no? Na also the who Janami. Yeah. Say who bumpire because only the new baby as him. You only by no who nyuni on a better on Yami de winning. And this also sorry, Jina. Pato, obi to some message and attack us a born or a gifted. Ramibwa. For good training and some good training. Or good training. And young Casa a gifted into no. What I that training. Or good training. So what I say, you know. Omo play about Kuya and Anu, or sorry, I'll crack it away. With the young fan. Omeka say a bassa would try. I'll crack it to one. Nancy, no, the quiet mass, and Mokoya mass and Bob on the bar form. Na okasakasa tie mpanyimfo no na osadi ye masem o se yakobo be jawo on the bar form it's wrap up now anti for dia meeting aka ni say support ko supporters wo mu se team no enko ye seni si pano no because ko ye dina kuta ye no nya team ni na kuta ye sisi ya no and na dia meeting aka chere mu ni say Ghanaian players ya to abusu na ye to no ni stress support bia no emphasize na dwunu mu say sa Ghanaian players na ye to no ye hu ni say ni play so ma results pa hu ni pa ni de like na jo be ma wo enu kura esai extra work bi sa ma coaches na o mu coach kotoko no because eduma ketua plus player no o match o team na kasa o mo na Premier League 3 years bi o mo be 4 years bi can you see players bi bo 5 years 4 years asa na bakotoko and no we who coach player bi kura ya si o bakotoko oni exposure bia oni feeling no ye nim dada no a di bakotoko no oni bi anti dia metima ka tre supporters ni say ya mu management ni nko pa kakra na o musu nya kakra e fa top quality players na ye so ye pendo na mum ye to Ghanaian players ni so ni ka hunu say ye wo ebia 3 to 4 years bi there ni mu as a player ni bo a fe na obenja kotoko standard no so what I say no ya bibia mayen ba say ni play pa say there ye pese o mu ye kotoko no ti say there kan ni ni mu no there ye nya abotre ma instant results that's what until results we know say ya na ebenya no etoro bia ebe she etoro bia be lusu etoro bia bodro until results we say na be but say ye fatu bi kura ma na ye hwa abeta mu a obakotoko for how many season obakotoko for how many season 2 season second season or boy no the second season or boy no now say on de nyame bua no na second season e fa ntem or second season e fa ntem nti kotoko no sa na tie so e di nti obi be bakotoko a na say otimi mo na di ni ko ba bibi no otimi bo ye nya abutere mani mre akwaya o she kotoko na no obede na mo me pam no ye nya abutere ma wo mu ye nyi mre ma wo mu because standard na omudi firi omutimi ba no enu na mi ba ma ye that obokotoko no be 2 years bi ka ho no wanya exposure wanya different level we have can ni ball no na afide otimi bokotoko level no but ye nya abutere na ni ba first season one ye nya abutere odi onya je wo firi ho ba ye no ontimi mo obepa ma na edi no ma bi hihyehyem ya bia moa let's do so to be o mo ba no ma relax catch o ai because otu ayi money okra from no to money so for enti almost no o ba o mbere last no o ba o nyiro o mu se asante kotoko no wa ba no ye na obeda wo ye training na o bomba ye kotoko ni ye na afedi adinu spirit ni fa wi a sa america obeti mata kakra disane tienti yesre o mu o so ba o meku o mu ma timu no let him find to my friend na almost 3 and so yasere okay disane tie all right honorable yedase okay me das ni akonya wodi amami anapai metia master keke mo hell ai master keke asante kotoko Reaction International. Your group members in Yamicho Bibia, sister by Yamicho. Okay. Mom was in Yamicho Bibia. Nanea, Yamutrema, Yetimuno. Now, one Magani, Asante Kotoko International Reaction in Suno, Mumla Bagani. Now, you're taught to Agony. Okay. I think you all. Now, Bibia, you will come.
yankunta kwa ho nemu kotokwa adwen na efa na ye kyerɛkyerɛ ya adwen ti obi amadwan ni bi wo number no obetimi de atodwa obetimi de atodwa na omo de omo sa ebe enha adwen okay the number ye 02 44 15 16 35 Mrs. Biom 0244 15 16 35 Honorable Jobless Mustafa Alhaji Abuja say you be ya obi humi nti no he say o ka say Honorable Jobless ya da si na mi sha e be shia yeah mi sha mo so na mi cho bibia okay bye all right it's it for so Jobless den se mi nyina aba na ma memfa we nhwima me nuanom YouTubers for ni be twan too much Ombe kache say Cameroon for 2 bi ba kotoko na Friday enra me mama for kwa adakoja ache kohwe obi ansi wo enti sansem no emu nchiremu we uti krum ha the Cameroon for bi ani wa omo join kotoko Cameroon for bi beba omba be ye ade e frɛ no trust then na zito mo access yo mo say so many are no masam but Cameroon at this time of the season was over for Cameroon too no crabia ni